Dret humà número 5. Cap persona no pot estar sotmesa a tortures o a tractes cruels, inhumans o degradants. Però això no seria lo correcte. Ara ve lo correcte. Que bé, sense tortures. And so the CIA used an alternative set of procedures. These procedures were designed to be safe, to comply with our laws, our Constitution, and our treaty obligations.